surok thamai ban pengeso ya ulun silong sia bipen habaklan sia kinong tho khobor ubariki sulai ulong bakani kejingan kalau berseso sisa ba ubariki ula pentet ba umutri kan mamalian ula munjur ban ajakan nak bentakan ni projek baksian on sepenyu ya kini jing pemelabati kena syaka KCDC susu uli MDC wilayah tu ba anda layo ya kejing munjur ke rai laban dobar pelun kan salit syak sokal jela ban pang pisan nak bentaban sedang no ya kakam susu ubariki sulai ula pempawu bakani ke surok thamat ontang makan pengklan ya kejing dari bat kinong jengok kai perhei hendai kan pengunaru ya kejing kali hapo ke nong ba silong dak baterwa ya ke wepat kelenti nak benda kinong nongwan kidaya kapadan kalat kor milembat upper silong Kamilian State Information Commission ng Disney kalapalapit ba ya akli kikot lingkadop kiba ajing tip-tip bat kiba thamu bang kentil ya kajing pinsongotho bat pinsongotho ya karukom telikam jong kahok ban yo jingpip ni ka RTI hapadan kibos ng sahapat ba bat kinungsong sinong kumju kakong RV Susang kabadai ka Chief Information Commissioner bat kakong Ritmar Lindo kabadai ka Information Commissioner kilapalapit ba ya kikot balaay kateng duties and responsibilities of public Information Officer but kawai kakot kabalaay kateng duties and responsibilities of the First Appellate Authority hakajiyalang kabalingkot kabalapulong hakanihi office habakan nakani kasni kakong sucyang kalabanjur halo kajing smuthu kabakhamha na kabenta jong ki PIO bat ki FAA haka RTI kanyarap shibun hakajing long khut kajing clear bat kajing sensyar kababhang Hagasian ke Beningkong ke West Jantari Sisik ke Bedon Sojawai ke Layok Banbu ya ke Ambient Air Quality Monitoring Station ya ke ni ke jingpungai temai lalak menpun ulang dah ke jing kesan jong ke sinong tepat pulih dorbat sinong ya ke ni ke station na pilih pat da uma ulamin ubudai UMBC barim ke JHEDC ha ke jing donang Member Secretary ke Meghalaya State Pollution Control Board u Dr. C.H. Chermang bat kiwai kiri orang ba lalu ban kedau bak ni ke jing tu layalam dah ke Meghalaya State Pollution Control Board Shillong hapo ke State Air Monitoring Program ni ke SAMP bat lipat ma ha ke jialang Our Planet Our Ways Hajawai suaban lipat ba la penglong ya ke program pengsung tu pat ba hamadan tiba peli dah ke pempau ya ke jingdong kam ban sumar ya ke jabo jaban Confederation of Khasi, Jaintia and Garo People ni ke FKJGP Nong Thmai Circle bat ke Khasi Students Union ni ke KSU Nong Thmai Circle kila pempau ya ke jingkendet bat jing songsi ke bakrau hadien bakamet jong ukresyang buar halmudai badang nos nong kekerta ubalaja rangai na yen jong u haka pratrik u risau lalap penban ya ke menyap jong u na mopat lu mernong haka jingkan lang bat kinong tho khbuar ni kesni kini ke atli kisen kila pengram ya ke ni ke jing sya penyap kum kakam ke bersyirkai bat kila ai ke jing solam ya ke wangiyen ke baladu no ya uni u hebrin kini keseng mengang kila kerpadu ya sokal jela bat ya kipulit ban pelong ya ke jing tokit ke bernya bat ke berstep bat penting na bat ke berdomfti kinat hakaan kini lebih ke akasuni silong ke bangun sipi ya ke khubor ya kasni jong kejingkot jingkia hakabual perkat pelan ni ke World Mental Health Day rakhi hilang kesni palai hasalman para Multi Facility Center Southwest Garo Hills hakabalabu ya kaphang kejingwo ya kejing syakri kejingkot kejingkia hakabual perkat hakajingja basmosi bat bakerki ukanis en sangwa ubadai psychiatric social worker haba ajeng kran hakani kesni ulapun pau ya kejingdong kam jong kejingpun smuthu syapang kejingkot jingkia hakabual perkat bak kejing kam banyo ya kejing syakri hakokot kia hakabual perkhat khamtam hakipor badon kejing kejing ja bakerki hakaju kapor ka Captain Williamson Sangma State University tura rengkat kejing trailang bat kadin District Mental Health Program West Garo Hills tura kala rakhiru ya kani kajuhi kasni hending kasni nagaliang u Dr. Steve Cherak Armarak ubade usinia psychiatrist katura civil hospital ula bantul ya kejing kam bantau ya kejaka kebasengan na kabenta kejingkan balayo chapang kejingkot jingkia hakabual perkhat bat bantung seluruh ya kibliu banyasan ya kejing snow bat kejing jongki khlem don kano kejing artatin
Kaskul Binthiar Secondary School kabadon hakasinong Binthiar kabahap apo ka Eastern West Castles District hilang kesni kala play ya ka jingrakhi Jubilee siar ka jongka ya ka ni ka jingarang play ya ka Jubilee lapnong hapalaw yung ka school hakaba ukongsan uba sa sinesotun Binthiar kanat penroy sinong ula penher ya kalama yung ka school bat plipat baru ya umot sa jingkamau yung unong sen ka ni ka school uba bahatiar sings im haka jingkran yung uba sotun ulaan sini kikina school bakin Kenya ka Jubilee siar omtang jing rakhi handai kum ka jing ainung sim ban ne bha ka jing puli ka jongki bat ban wanga ya ka jing sarong ya ka school bat ka imlang ka sarang ha ka ni ka smi lang ya menteri da uba Shakir Wajri MLA ka Mautat Lashan constituency ki MDC bakin thum ya uba Equator Nongrang bat uba Paul Soklet ka kong Anita Kharpor ka district deputy commissioner haringkat ki katukan ni ki head officer niknat trekam baper ki nong hikai bat ki khina school ka Directorate of Educational Research and Training ne ka DRT Meghalaya kalapli ya ka Snem Jubilee siar 2008 jongka hilang kesni hak jaka puli jongka halai mukra Shillong ya ka jingarang puli lawan ban puli da umentri hitnat puli puthi uba lakamen rumbi uba hak jingkan ke jongu ula ai khuble ya ka benda bakongsan jongka Directorate hak jingpung wandur ya ka jingikai ya ka nongikai ba ka jingpung tiyo ya ka rukom hikai batmai uli umentri ula yoro ya ka jingtre stong jongka DRT ban pemra ya ka puli ke puthi hamigaya bat ula banjur ya ka jingdong kam ban beteng ban bethang thma bat ban weng ya ka jingdawal ban nangkio jong kinong puli ha ka spas nem ka ba huai ha ga ni ka smi don lang ru Vijay Kumar Mantri Commissioner bat sekretari katnat puli puthi rengkat bat ki he officer ka puli ka puthi kinong hikai kinong wa binya bat kiwe ka valedictory program jong gajiraki ya ka Wildlife Week arja apsan kalalong hining disni hadisik library auditorium jowai ya ka ni jingalang ni ya simbenta da ka ni jong ka sutunga sai pung ka kong Santa Mary Shella kum ka kongsan ka bala pempaw ya ka jingdong kam ban penne pensa ya ka jajing thau ki babonjat bat pempaw ya ka jingdong kam ka kongsan jong ka jingno senyang lang ha ka jingalong ka wei bat kajing ya sungtu jingmut lang da ka Christian ya ka jing tili ha ka imlang ka sarang ka pen imbiang ha pen ka maryang bat ka pen pensan ha ka ni ka jing rakhi ya ka ni ka Wildlife Week arja apsan la pensambu ik husna bat sunga shaki nong job ha ka jing ko beper shu katna wildlife kala ajing tunu ya ki Nong yang susu katnat wildlife kala ajing itu ya ki riu simet ki blano senyang ha ka ban punya pensa ya ki marat ki mereng da ka baplat in ya ki marat cloud da ka bakal ai khusnam ya ki sapu pratili ki Wildlife Samaritan Award shaki nong ya khusnam na Jaintia Hills District Shobon ko yo khubo sa sin ki mat bakongsan Lake Jurip UMDC kalaban Mopram constituency upari ki sulai ringkat bakarai laban dobar pelun kinong ikhmat na ki HDC bat umuntri kahima melin ya ka jingthus na surok thmai ban pinya so ya ulum Shillong sa viewpoint pelat ka Meghalaya State Information Commission ya atli ki kot inkrop ki bathmun kinti ya kurukom trekam jong ka RTI ni ka right to information bat ya so ka jalla Meghalaya bat ka perthai ban rakhi ya ka World Mental Health Day katu ka khubal ka kot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa khindiat pon se so bat ka Akashwani Delhi na ka benda ka khubor ha ka tin Hindi bat bot pat sa khubor ha ka tin pareng kani ka dai ka Akashwani Shillong नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता